o te whatarafantu il paia o Samoa i on tūlanga whalupea. Sua lau sunga il te tai o Sauninga. Whafteitele il mana vanga paia e te iala i le nei paia inga i le amatanga o lana nofo inga. A whio au tō whionga. Lau whionga i leao ma malu o le malo. Sui tō whia te nane le tāwhatolu whi whaataua ngai o le malo. O pa ia lawa ia wa ainga ma latu tama mo latu ainga. Te nane le usonga atu mua ma puleono i salawhai. Ai matua pea le tuu o wān whanono ngā manu i le au whai ngā luenga tutofi a le tua tā lolo o tau sā mo tau whai ngatā. I le tua na e ai o le whiliwhilinga a le atunu wa ta oto mai ai ma le manino le finangalo sa moa e afua i le musunga lilo ina ia whaawau mo leisi lima tausanga on whaatau taia e le vaenga le nei whaupufai le sao Samoa e le whautau tanga te tau e whape ona tula iai le whaasafulu ma le fitu mai le lima sfulu o na fua le pale mene o Samoa ua iai le nei tu whaupufai. O lo au fiai ma le to lima o tau pou o le mota o se whainu mera pito to tele lea o te tai wa vernei ma whaipule o le pale mene o Samoa ma o le au ngā lea o le tātou tū la whono whapitoa ina ia sawai ma tau le nganga o le whamalo si au mo tina uma o Samoa ina ia whinafinau le whaiva o pūlenga malo. O ni matati a mawa e fau a whatulai mai mua o se uruai tai ao lea ua au si ai le toa lima tina whaipule i te tono le pale mene o Samoa. Lua whatoa au si ai fo lea o le mawalunga o le lima sifuru whaipule o le pale mene ua whetutu na iai whale tu la whono e whaatoa ai le pasene o tina i te tonu o le maota o le pale mene o Samoa. Tolu ua umia i nei foi le iwa sifuru wha pasene o na fo le pale mene e se vaenga whaupufai. Ua mawhaia nei o na tātou whapeane ua tasi nei Samoa i le whaiva o pūlenga malo ma le whā o le soloi alo ia leo na foe lua mo lātou e le o ni matai sa ia i lava mai le amatanga i le tātou tūla whono whawae le whatua Samoa ia iai le nei pale mene o le whono usu o matai o le atunu e peila foe o na masani ai whono usu ao tātou nuu mawae. O atua le nuu, o lo tu ia tua le malo, tu ia tua le ao le malo, tai o le malo le atua, toi sui tai le atua. Whamasino sili foi le atua le fionga, ia tia basu e. O le melea Malielegaoi tātou mai atua. Ianga o tofu tofinga whapea fo i tātou ua mai a pai vai o le tama. E i ua ne lava ua mata fua le whaia le whaasoa. E whiliwhilinga tā ua whapea nei e le mawhai o na alofia le te tauai o na iai ni sui e whaawau i le kāpeneta
ina e iai pēr le anga vaa masani. E au foi ona iai nisi e fou, fa pēr lantou e i le vaa, ta oto ia ta leni fa pitoa maanga vaa, o mea lofa fua i fua mai le atua. E te tau foi ona tilo tilo i le pāleni o i tu malo, e au foi ona iai, ni sui si nia nga vaa le lei, e taita ia fe lafo e nga i tu tonu komiti o le pālemene. Malatu ta ia lai i matafa yoi longa o le angalu lue ai sui o le pālemene. E le to wiso le ano o le mau o wala ese whaungat tauai o tātou o whaipule i le tautuaina o si o tātou atunu. O waile na o le kāpeneta fo i e mo miai to mai whaapitoa. Na o le sfultolu minsta o le kāpeneta o minsta lango e sfultolu o le a filifilia i le vai o sfou ina ua tuana iai le udua i wheloa inga le kāpeneta pangale uti o ava noa whaatulanga ina mo se vaenga to tele mawa e ua fia tautua i tō whinga mamalu nei o le tātou malo o le whawhaletui fo'i o le HRPP e ta mau ainga mai tāleni e taupu lenga malo. Ma e ano fo'i a wala e whaonga ai tātou taito tasi e le tātou mataisili. O le sfulu i vai o whaipule o le nei vaenga o tutoe e se ai le whafonga fitalai ma le sui whafonga fitalai. O le angalulu e tonu komiti o le pālemene e au fiai ma le tōtolu o mātou uso ua tutu tō tasi. O la tō ia e lua sfululua le a whai o le a lu i tawina le malo ai whatu mawai le alo ia o whainga maanga masani o mamalu wha pālemene. Whapito au ngawha o whawhitai i minsta sa matu ngā lulue i le nā paia inga ua mou atu whawhitai i tauatai whamalo le whatotoa o na whatai leo sa whamtalanga o le ale whamatawhauloina whamunia mai le tua wa whamoemoenga tutoe o le nei asu. Today marks a new beginning in the political evolution of Samoa. Since March the 4th, many of us came through triumphant, while others pondered the dregs of disappointment. But how many of us have ever stopped to thank God for the downpours of life that always come when our reservoirs are about to run dry? How often do we pause to appreciate the resourcefulness of our people, their everyday struggles, and their pride in the cultural and natural environment they live in? I am humbled and honored to take this opportunity today to offer thanksgiving and pay tribute to our people and country for the overwhelming support for the government we are privileged to represent. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter mere words, but to live by them. Suffice for me to emphasize that the mandate to govern through a one-party state
has come through the voices of our people, and that this will not be and will never be lost on the government of the day. We pledge to honor this mandate, and we accept that all our 47 members will be individually and collectively held accountable for their actions and commitments to lead by example, premised on the principles of good governance. In a moment, I will be announcing the cabinet. I wish to say that the selection has proven a lot more difficult given the importance of ensuring a balanced consideration of many factors, including individual skills, expertise, capabilities, the years of political experience, a fair geographical distribution, and being cognizant of constituencies that have never been represented in cabinet. The choices we make are ultimately our responsibility, and I am all too aware that coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is a step towards success. It is in this spirit of togetherness that I hasten to counsel that for those who will not be selected for ministerial portfolios which are themselves very limited, other opportunities to serve abound within the parliamentary processes and practices. To the people of Samoa, we know that with your trust in us, there are also high expectations of us as your elected leaders. To all parliamentarians, we have been entrusted with responsibilities that call for extraordinary work ethics, selflessness, integrity, and accountability to the electorates that brought us here. The future ahead belongs to those who are prepared to build it. And as your leaders, we will strive to achieve the best that our abilities can provide. With your prayers and encouragement, with God's help, we should be able to overcome the challenges. Soifua.